inshallah min kalimu ambu jobi ka hakili jigi do ke munya nya koro shanka jamanan kono har karamugo chama ni kalambaga chama majabi koyi asisilen bugulo kosobe har ni tiden ka hadisa sahara ko minna amma jahabi hakli nabila ka tiden ka hadisa takatuwa ko akagele chama ngolo o yedde fo bade majahabi nani tigi abe sunna mo majahabi mbebe cinya de ka abebe sunna de ka abebe salafu salihu ka tabulo de ka shaykhul islam bun taymiya ya kitabu dila araful malam an a'immatil alam ko ka jalagi bo doni ke baga tamansu munun be komi tarafo ka dalagi buka majhabi tiginnani o maciden ka hadisa besoro ma besoro doni ke ba ko hadam mu wajible be hadama denka ni be delila doni yereye qur'ana ani sunna ani chebo kakuma ani tabino kakuma kono kana dilo majhabila ikad delilata qur'ana ni sunna ni hadisa kono ani tabino ka kuma qur'ana ni sunna ani shego ka kuma ani tabino ka kuma ikad delilata nunun kono ikana dilo majhabila mo be se ka delila doni yere kana dilo majhabila uko mo min te se ka delila diloni e doni yere ye e kala nade me e yere te se ka delila doni yere ye qur'ana ni sunna kono ala ko ema fashalu ahla jikrin kuntum ta'lamun ni rete bella doni re qur'ana ni sunna kono doni ke baaw nyenenka ni ulu ye min fuye qur'ana ni sunna kono ni doni ke baka be nyogonka adilo enta majabila beseka della fuye qur'ana ni sunna la shebo ka kuma la kana majabi ka kuma ta ka barake no de o karam go nyenenka akad della fuye qur'ana sunna e kota ikana dilo majabila ale ammi kunfin fana bo chogola min ye kunfiye e makala few ite della doni re karamugo nyinika fashalu ahla jikrin kuntum la ta'lamun donc ni mugo mi ite della doni re e yere makala ite della doni re ini te karamugo te nyonka mimbe ibe min nyinika na be della fone min te majhabi e majhabi kitabu min bi bolo o lajje min bo ko ka barake no wakati ya aya famu ninde do donc majhabi tiginani mbe ube yalla sude kwanka tugu sunna de ko an kana tugu ko majhabi nani tigimbe akelen kele kuma na kalla su kwanka tugu ciden ka sunna ko kwanka na tugu ka kuma ko kwanka na tugu ka ke wala ko aqwalu la a'immati fi itibai sunnati al-imam nani ka kuma sunnatu gulila an ba damina jonna al-imam abu hanifa rahimahullah majhabi tugu foloye abu hanifa de ale tabina de ale shebawiye shinu malikin nunu ma shebaye malikin tabina de ufoloye abu hanifa de abu hanifa ko idza sahal hadithu fa huwa majhabi abu hanifa ko ni hadisa sahara majhabi tanela de ni hadisa sahara hadisa de ne ka majhabi abu hanifa ko tuguni la yahillu li ahadi an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu abu hanifa kakuma fulana uyire nebu surunya de wakati min kabaw abu hanifa ko ate daga mogoshiye ika an majhabi tigi ka kuma min ka barake na fuyi ka do anyanka kuma de labo yoromi ni mogo ma do an majabi tigi anyan kuma min fo ni ma delila boyoro do ikanan ka kuma min ka barake da wote daga ye aka kuma sabana abu hanifa ko idza qultu qawla yughalifu kitab allah ta'ala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fatruku qawli abu hanifa ko akunni ne kuma do fo kuma min ya alaka kitabu soso ka ciden ka kibariya soso ka sunna soso akwai ne ka kuma bilade ayin ka kuma bilade
donc ni mene Abu Hanifa kam majhabi tigi min bolo ni e tara kuma dota ou be tara Abu Hanifa ka ke wale data ani Qur'an e nyonso ani hadisa nyonso e to Abu Hanifa ko imatu ko kele fulanna al-imam Malik ibn Anas rahimahullah imamuna Malik ibn Anas ala kanema jamana imba fo lube mun kam majhabi ka Malik ko innama ana basaru ugutiyu وأشيره فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه مالك كو أكوني هذا مدينة بقطو بسوا بصر أينك هكلنا ولا جي منك هكلنا من القرآن والسنة بنا أيو تكبارك ناي minka hakrina min ne Qur'an ni sunna mabbe ayo toye mamna Maliki de en fo Maliki de ko aka kuma fulana akon laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam akon mu shite ciden ko fe alaka tanu na kisibe ciden ka illa wa yukhadu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam akon mu shite ciden ko fe fo ika kuma dobe mina ika kuma dobe toye fo nabi nyuma alaka tanuna kisibaka nabi nyuma ka kuma bede ale de drone ka kuma bede mina na ko mugo na na ciden ko fe ika kuma dobe mina ka baraka ne ika kuma dobe toye imam na maliki ale de ko fana ako as-sunnatu safinatu nuhi man rakibaha an-naja wa man taghallafa anha qariqa awa ko ciden ka sunna nuhu ka kulu de idon na kono isi yele la kai kisara ko nima yela kai beto jila nima ciden ka sunnata ibe to jila de maliki de yofo maliki de ko tugni akon man arada naja'atan fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati an-nabiy sallallahu wa sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awa maliki ko mu'min be kisi fe yere alaka kitabu tariani annabi nima ka sunna ni de hera kisi fi reye akwala ka kitabu tare ani ciden ka sunna donc ni maliki ka kuma nambora maliki tala al imam Shafi'i rahimahullah imam na Shafi'i ala kanema ako ida sahal hadith fa huwa majhabi imam na Shafi'i ko ako ni hadisa sahara wode naka majhabi tenela de ni hadisa sahara wode naka majhabi شافك كما فلان أكو أجمع المسلمون على أن من سبان له السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهل له أن يداها لقول أحد إمامنا الشافعي كو سلامة ببناك كم مغوم نتيدن كسنة بانجرية مو كن نكوي نتيدن كسنة ينندي وبانجرية كبا أكو أتدغا يكتيدن كسنة توي مغشي كما kaina mankana atigi kera chogo ni ciden ko ni sunna bangiran minna ati daga ka ciden ka sunna to e moshi kama imam na safa ko tuguni ako kullu ma qultu fa kana anna nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihu fa hadithu nabi awla fala tuqalliduni imam na safa ko tuguna rahimahullah akunna alayya kuma fo na ya surut ciden ka hadisa sabatira hadisan minni alaka kuma yin boran yugon koro hadisan fana sahara fa hadisun nabi aula fala tuqalliduni awa ko ciden ka hadisa de kaka kamina ka barakina mo kana lenda deke ne kana tu ne ko la de ni ciden ko ne ka hadisa bangira ciden ka hadisa de ni minali kaka mo kana tu ne ko la al imam ahmad ibn hanbali ahmad ibn hanbal rahimahullah ko togodi ako la tuqalliduni ahmad ko mo kana tugune ko wala tuqallida malika akana e wattugo maliku ko wala safaya akana tugu safai ko wala awzaiya akana tugu awzai ko wala sawriya akana tugu sawri ko wa khudu min hashaqazu nunu kaddalla boyro akana ka kaddalla boy من نبي مالك دكو نبي سافي دكو نبي أبو حنيفة دكو نبي أوزاعي دكو نبي ثور دكو نون بيتوني ما جابتوكا كرو أكا كانت تقولون كره نون يكدل لب ويرمي القرآن السنة نسيبه كم أفنى كدل لب ويه
Ahmad ibn Hanbal ko man radda hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa la safa halakati akwai mun mugo ya ci den ka hadisa sahalin sagi banna kota ko mugo wore ka kuma ko majhabi kuma akwai be halaki dinga dala ya halaki todo mun mugo ya ci den ka hadisa sahalin sagi ima soka mina ko paska ne ka majhabi banyugonta he be halaki dinga dala alakan kisalakan tanga aba hakito abe ko wakati temena ire subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. sallam ñun kalimu ambu jobi ka hakkili jigi do ke munya nya koro shanka jamana kono hari kalamugo chama ni kalambaga chama majabi koyi a sinsilen b'u bolo kosɛbɛ hari ni ciden ka hadisa sahara ko min na ka majabi hakilina bila ka ciden ka hadisa ta ka tuga ko a ka gɛlɛ caman bolo o ye defo ba de majabi naani tigi a bɛ sunna mɔgɔ majabi min bɛɛ bɛ tiɲɛ de kan a bɛɛ bɛ sunna de kan a bɛɛ bɛ salafu salihu ka taabolo de kan. شيخ الإسلام بن تيمية يكتب الدلا عرف الملام عن أئمة الأعلام كوكا جلاجيبو دوني كبغا تامنشو منهم بكم الدرapو كجلاجيبوكا مجهب التجناني وما تشيدن كحديثة بسرو وما بسرو دوني كبغا كهدم مو واجب لهم بهدم دينكا نيبه دليلا دوني يريه قرانا ani sunna ani chebo kapkuma ani tabino kapkuma kono kana dilo majabila ikad delila ta qur'ana ni sunna ni hadisa kono ani tabino kapkuma qur'ana ni sunna ani chebo kapkuma ani tabino kapkuma ikad delila ta nunun kono ikana dilo majabila mo be se ka delila doni yere kana dilo majabila uko mo min te se ka delila diloni e doni yere yere e kalanna de me e yere te se ka delila doni yere ye qur'ana ni sunna kono ala ko ema fashalu ahla jikrin kuntum ta'lamun ni yere te delila doni yere qur'ana ni sunna kono doni ke baaw ñene ka no ulu ye min fu ye qur'ana ni sunna kono ni doni ke ba be ñogon ka adilo yonte majabila be se ka delila fu ye qur'ana ni sunna la shebo ka kuma la kana majabi ka kuma ta ka barake no de o karam go ñene ka akadella fu ya qur'ana sunna yi kota ikana dilo majabila ale ammi kunfin fana bo chogola min ye kunfiye e makala few ite della doni yere karamugo nyenika fashalu ahla jikrin kuntum la ta'lamun donc ni mugo mi ite della doni yere e yere makala ite della doni yere ini te karamugo te nyonka mimbe ibe min nyenika na be della fu ne min te majabi e majabi kitabu min bi bolo wala jamin bo ko ka barake no wakati ya aya famu ninde do donc majhabi tiginani mbe ube yalla sude ko an kattugu sunna de ko an kana tugu ko majhabi nani tigimbe akelen kele kuma na kalla su ko an kattugu ciden ka sunna ko an kana tugu ka kuma ko an kana tugu ka ke wala ko أقوال الأئمة في اتباع السنة الإمام الناني كما سنة تقولنا أم بعد من الجنة الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جاب تقول فلوي أبو حنيفة دي. عليه تابينا دي عليه شيبوية شنو مالك النونم شيبوية مالك تابينا دي وفلوي أبو حنيفة دي أبو حنيفة كو إذا صح الحديث فهو مذهبي أبو حنيفة كو ني حديثا سهرا مذهبي تنلا ده ني حديثا سهرا حديثا ده نك مذهبي أبو حنيفة كو تقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه أبو حنيفة ككما فلنا وير النبو سرنا ده وقت من الكباب أبو حنيفة كو ko ate daga mogoshiye
ika an majhabi tigi ka kuma mina ka barake na foi ka do anyan ka kuma de labo yomi ni mo ma do an majhabi tigi anyan kuma min fo ni ma delila boyoro do ikanan ka kuma mina ka barake da wote daga yeri aka kuma sabana abu hanifa ko idza qultu qawla yughalifu kitab allah ta'ala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fatruku qawli abu hanifa ko akonni ne kuma do fo kuma min alaka kitabu soso ka ciden ka kibariya soso ka sunna soso akwai ne ka kuma bilade ayne ka kuma bilade donc ni mene abu hanifa kam majhabi tigi min bolo ni e tara kuma dota ube tara bu fani ka abu hanifa ka ke wale data ani qur'ana nyonso ani hadisa nyonso e to abu hanifa ko imatu ko kele fulanna al imam malik ibn anas rahimahullah imamuna malik ibn anas ala kanema jamana imba fu lube mun kam majhabi ka malik ko inma ana basaru أغتيه وأشيه فانظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه مالك كوا كوني هذا مدينة بقتو بسوا بصر أينك هكلنا ولا جه منك هكلنا من القرآن والسنة بنا أيو تكبارك ناي minka hakrina mun ne qur'ana ni sunna mabbe ayo toye mamna maliki de en fo maliki de ko aka kuma fulana akon laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam akon mu shite ciden ko fe alaka tanube na kisibe ciden ka illa wa yukhadu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam akon mu shite ciden ko fe fo ika kuma dobe mina ika kuma dobe toye fo nabi nyuma alaka tanuna kisibaka nabi nyuma ka kuma bede ale de drone ka kuma bede mina mais akum mo na na ciden ko fe ika kuma dobe mina ka baraka ne ika kuma dobe toye imamuna maliki ale de ko fana ako as-sunnatu safinatu nuhi man rakibaha an-naja wa man taghallafa anha qariqa awa ko ciden ka sunna nuhu ka kulu de iddo na kuno isi yele la kai kisra ko nima yela kai be tojila nima ciden ka sunnata ibe tojila de maliki de yofo maliki de ko tubni akon man arada naja'atan fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati an-nabiy sallallahu wa sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awa maliki ko mu'min be kisi fe yere alaka kitabu tare ani annabi nima ka sunna ni de hera kisi fi yere akwala ka kitabu tare ani ciden ka sunna donc ni maliki ka kuma nambora maliki tala al imam safai rahimahullah imamuna safai ala kanema ako ida sahal hadith fa huwa majhabi imamuna safai ko ako ni hadisa sahara wode naka majhabi tenela de ni hadisa sahara wode naka majhabi سافر كما فلنا أكو أجمع المسلمون على أن من استبان له السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهل له أن يداها لقول أحد إمامنا سافر كو سلامة ببناك كل مغوم ونتيدن كسنة بانجرية نكون نكون نتيدن كسنة ينندي وبانجرية كبا أكو أتدغا يكتيدن كسنة توي مغشي كما kaina mankana atigi kera chogo ni ciden ko ni sunna bangiran minna ati daga ka ciden ka sunna to e mo kama imam nasafa ko tuguni ako kullu ma qultu fa kana anna nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihu fa hadithu nabi awla fala tuqalliduni imam nasafa ko tuguna rahimahullah akonna le kuma fo na ya surut ciden ka hadisa sabatira hadisan minni alika kuma yin boran yugon koro hadisan fana sahara fa hadisun nabi aula fala tuqalliduni awa ko ciden ka hadisa de kaka kamina ka barakina mo kana lenda de ne kana tu ne ko la de ni ciden ko ne ka hadisa bangira ciden ka hadisa de ni minali kaka mo kana tu ne ko la al imam ahmad ibn hanbali
ahmad ibn hanbal rahimahullah ko togodi akol la tuqalliduni ahmad ko mo kana tugune ko wala tuqallida malika akana e wattugo maliku ko wala safaya akana tugo safai ko wala awzaiya akana tugo awzai ko wala sawriya akana tugo sawri ko wa qudu min hashaqu nunu kaddalla boy rama akana ka kaddalla boy min nebe maliki de ko nebe safai de ko nebe abu hanifa de ko nebe awzai de ko nebe sawri de ko nunun betu nyi majabitu ka koro aka kana tugo nunun ko de nunun kaddalla boy rama qur'ana ni sunna ni sebo ko kuma akana ka kaddalla boy ahmad ibn hanbal ko من رد حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على صفا حلقتي أقول مغو يتشيدين كحديث سهلين ساقي بنا قوتا كم مغو وريكا كما جهبي كما أقول بي حلقي دينا دالا يحلقي تورو مغو يتشيدين كحديث سهلين ساقي إما سوكا منا ko parce que ne kam jabe ba nyugonta he be halaki dinga dala alakan kisala kan tanga aba hakito abe ko wakati temena ire subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka